اب شهداء هنيجو رحي خو گۆری خاکە وڵاتی خۆکردە هەر نقطە پشخوینە وانە ئینشاڵڵا گولە پێدەشینتێ و وڵات سەرتێنە ئاوارکرێت. ji bo piştevaniya malbatên pakrawanên pêşmergên Rojavayê Kurdistanê Kenîsa An-Nasirî li parêzgeha Duhokê rabû bi belavkirina hinek ji kel û pelên xwarinê li ser 28 malbatên şehîdên pêşmergên Rojavayê Kurdistanê li nivîzgeha Partiya Demokratîk Kurdisan Sûriya ya li Domîz. Vê bejarbûna hejmarek ji hevalên El Kurdistanî û berpirsê rêxistina Domîz Mihemed Emîn Abbas û hêza leşkerê Roj û li ser mebesta belavkirina van alîkariya Elqesfî Ras wiha anî li ser ziman. اف هاریکاری هم کم پیشکش کن بو خلک من پیشکش کن بو برایت مایت پیشمرگی کو ام همی ایکین کو ام همی چاو مایل وی آخا پیروز دایا ام همی هاریکارین که لیکینه هاریکاری هم که پیشکش کن بو پیشمرگی کو ام بیجنه پیشمرگی مای کردستانی هم برایت منه هن بابت منه هن تزرید منه دانه ام هاریکاری هوات کن کو واجبه که سرما ام هاریکاری هوا خلکی فی پیشمرگی پیروز کن او خینا خود رجی سرخاطره وی آخا پیروز. هێزا لەشکری Rojava kêfxweşiya xwe dide diyarkirin li ser vê belavkirinê û li gor nerîna wan dibe cihê bilindkirina moralên van pêşmerga. Ew alîkarî tecdîeke ji bo yekê em şerekî hin dijwartir li hember dijminê insaniyetê bidin ajotin lewra ev tiştekî îro Kenîsa Nasirî ya Duhokê alîkariyekî boî malbatê şehîdan yê pêşmerga re kirî karekî pîroz e em gelek spasiya wa dikin. Tiştekî baş e em dixwazin ki di her cihetekî de ev tişt berdewam bê ji ber ku ew pêşmergekî vî sînorê parêzin li hember dijmin helbete ji bo rahetî û emn û emana milletê me ye. Malbatên van pakrawanan spasiya Kenîsa An-Nasirî kirin û ew dibêjin nepoşmanin divê rêyê de wê berdewam bin li ser şopa pakrawanên xwe. Bi rastî spasiya alîkariya